Boa tarde, familiares e amistades. Agora que chega o momento para nós tomar despedida do Sr. Roland Joseph Hoek. Prometo como vai tomar despedida, me vai ler algo dedicado a Roland de parte da família. E carta da pista assim aqui. Boa tarde, de parte da família de Roland Loli Hoek. Quero agradecer tudo que está presente com a Baicaba, esta que manda condolência, força para nós, de nosso coração, mas danke por apoio no momento de hope triste para nós. A nós tudo bem junto para pisar Roland, Lori, de depois. E é questão assim que tem bonito lugar dentro do nosso coração e que nós não lo olvidamos nunca. Mas sobre Roland Rowley, estava uma pessoa dentro do mundo de adicção, pero sempre estava mais amigável, com hobby respeito para toda gente. Estava hobby chistoso. Ora vou conversar com ele, sempre estava cana, oficina só, maioria parte e não estava busca problema. Ao contrário, tudo conhecer passou tranquilidade. Para nós, a roupa bonita, de ter bonita comentário, de esnanco a viva of passa e banda, com etapa com não, e com roupa e respeito, aceita algo que nós está seguro, que nós mama está contente de ter. Roland, a ser assumês dentro do mundo e não estava a ter o caráter passado de adicção e nenhum de nós não está quem para questionar. Nós e assim estimei e acordei, é nosso único irmão homem e lo queda para sempre assim. Roland Lodi estava a ter ups and downs, se ultimamente sua saúde, luna passada passa algum dia no hospital e agora sua última semana, quase 2 a 3, Roland arranha uma complicação com infecção severa e já vierna estava a roupa onrustig. Para já saber ainda, nós temos triste notícia que Roland abailaga nós. Nós estava a desejar que por sair do hospital, pero o destino estava outro. Para nós, o mundo aqui não estava para Roland. E se mira com Roland a viva subida. E nós está seguro que Roland Rowley está feliz e na paz. Selecta, nos bom Deus, quando decidir vai com ele, está Deus sua vontade. E nos mama lo abracei e bise, aqui pota melhor meu. Com Roland Rowley, drumedoshi de embraça de Senhor, e nós lo tem Roland Rowley, para sempre de nossa mente e coração. Estimado nosso irmão. Essa a palavra de Romana. Agora que chega o momento para nós tomar despedida de Roland Joseph Hoek. Me também chama adiante de folclore, pero não te menciona nome. Para adiante me chama vizinha, amistade e conhecer. Por favor, passa adiante para tomar despedida. Repetir, vizinha, amistade e conhecer. Passa adiante para tomar despedida. Prima e primo, por favor, passa adiante para tomar despedida. Prima e primo,
Sobrino y sobrina, Nan, por favor, pasa adelante para tomar despedida. Sobrino y sobrina, Nan. Se alguma pessoa que deseja para tomar despedida, prometo que humana haya oportunidade, por favor, passa adiante, prometo que humana. Me repetir de alguma pessoa que deseja para tomar despedida, por passa adiante para tomar despedida, prometo que humana haya oportunidade. Romana, por favor, passa adiante para tomar despedida. Hope e força na familiares e amistades na com o Senhor Roland Joseph Venâncio Hug, sossegada paz. Ma non turbon tardi. Mita desea vosso verdadero espíritu de devoción y oración y que Dios dona vosso su consuelo. Nombre Tata, di Dio y di Spirito Santo. Señor sea con vosso. Esa aquí, Señor, te avisa, vini cerca mi vosso turcuta cansa y carga. Anto lo mi alivia vosso. Roland, mas que nos sacbo a muri, nos fecubo a seguir vivata más fuerte. Sobranos Dios, da un Dios de bibunan su paz sea cubo. Señor, dona bebe por di fuente di agua di vida.
Muriendo na cruz, Jesús ha destruido-nos morto, resucitando por di morto, Cristo Jesús aduna-nos vida novo. A ta luz de Cristo, gracias a Dios. Tantem cuta di dia nos tico cumpli, cutrabou diesoncu amandami, pronto lota a noci, anto e orai nigun gente no portraha. Tantem cumita del mundo, mita luz di mondo. A mita resurrección de vida, e son cu quiere del mi lo viva, ni más que e muri. Ningún gesnan cuta quiere del mi lo no muri nunca. Bota quiere sei, si no sta quiere. Jesús el Mesías, ayude Dios con misterio bini del mundo. Vos lo vida está escondida en Dios junto con Cristo. Ora Cristo nos vida para se, nos también lo para se junto con Él, lo impartida en su gloria. Si nos muri junto con Cristo, nos porta en confianza que nos lo viva junto con Él también. El sunque lanta, Señor Jesús, por di morto lo lanta, rolant y nos mes tambe, junto con Jesús, y lo dunanos un lugar del cielo. Cuando está viva of amori da di Señor, no está. Nos sacó Cristo una vez cual lanta por di morto, no te muri nunca más. Morto no te poder más, arribaje. Nos sa también nos cunos morto da comisamento di nos participación en victoria di Cristo. Nos da quiere den que Dios da fiel na su alianza y lo duda nos abundancia de vida. Riba el último día. Amén. Creador tierno, Tata todopoderoso, llega el momento que cara di nos difunto stimado disparse pa sempre, poi nos vista. Pesei nos da sano suo e di confianza na voi nos da pedivo. La garorant mirabu cara pa cara e dunanos mes esperanza firme que nos lo mire trobe. Cerca vo pa Cristo nos Señor. Amén. Señor, dune sosiego eterno. Paz sosega la paz. Romanan Bosso está aquí presente de un banda para simpatía y amistad, para cu difunto y su familia, pero de otra banda también, y prometo turcos para sobran nos ta quiere dentata creador, uta tener turbida en su manda, entiende misterio di nacimiento y muerto di gente, tahaya un contesta. Nos ta quiere del suyo Jesucristo que avisa que el estanco te acepte, lo conoce un vida que te llega a otro lado de grave. Nos ta quiere del Espíritu de Dios que te hace una familia grande y que te amaranos uno a otro pasando límite en tiempo y espacio. Láganos tenemos un fereza junto canta, escucha a Dios su palabra.
Láganos rezar. Señor, abre-nos corazón para tu palabra, para enllenos haya luz de nos oscuridad y pena, segurança de nos duda nada y força para pasar e ora aqui com coragem. E sei nós te pedimos para meio de Jesus Cristo, por e nosso Senhor, que como Deus te vive e reina, como de unidade de Espírito Santo, dentro do siglo de siglo nan. Esta cinta para escuchar a palavra de Deus. Prima lettura. Lettura fuori carta di Apostolo San Paolo na cristiana di Roma. Romana. Ninguém de nós não está viva para sumir, e ninguém de nós não está morre para sumir. Se nós viva, nós está viva para o Senhor, e se nós morre, está para o Senhor nós está morre. Que nós viva ou morre, está de Senhor nós está. Está para o motivo aqui, Cristo a morre e a ressuscitar, para o Senhor de vivo e morto. Nós todos temos que apresentar diante do tribunal de Deus. A sua escritura te avisa. Para mi vida, Senhor te avisa. Tu rendelo encarrudia para mim e tu rendelo dona alabança a Deus. Assim está, que cada de nós lo tem que dar conta na Deus de su mês. Palavra Senhor. La resurrección de vida, Señor, te avisa. Urgente que viva, que fue en mí, lo no morir dentro de eternidad. Aleluya. Aleluya. Señor sea con vosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a vos, Señor. En el tiempo allá Jesús avisa a sus discípulos: no la haga ancha drenta vuestro corazón. Pone vuestra fe en Dios.
e pone fede in me tambe, den cas limitata tin lugar pa hopi gente. Si no tabatasina, lo mi avvisa boso, vuor mi tabai padrecha un lugar pa boso, e ora mi acaba di hasie mi tabin busca boso, e orei boso lo viva caminda a mi tabiba. E caminda pa llega nel lugar caminda mi tabai boso sa caba. Iba sei Tomás a vista, pero Señor, nos ani unda botabai, com nos porsa e camindanto. Jesús a contesta, a mí ta caminda verdad y vida. Ningún gente no llega a ser catata sino pa medio di mí. Palabra di Señor, gloria a vos, Señor Jesús. No está cinta orando. Hoy tarde en la misa parroquial de San Francisco de Asís, pro catedral, nos ha reunido para una despedida, última despedida de los difuntos estima Roland Joseph Huk. Con tristeza siempre del corazón, ahora nos me despedí. Un ser querido. Pero nos avvini, nos misa parroquial trove, guía para nos fe, guía para nos esperanza, siguiendo mensaje de palabra de Dios. Utavisa nos opicla, con ningún de nos nota viva para su mes y ningún de nos nota morir para su mes. De vida y muerto nos pertenecen a Dios. Que me nos turta del plan de Dios. Nos nace para su voluntad. Y también esta llámanos cerca de Señor. Baja bebida a vos, ¿no? Apóstol Seguipisa nos pesei, nos merece alabanza y adoración para Dios, atúmanos de su plan esnan. Dios trata así estima mundo, amando su único yugo, vida de nos era aceptarnos como gente, de turcos menos de impicar. Era elevarnos naturaleza humana, así alto, dándonos un respeto eterno. Era acepta hasta nos muerto. Pero después de 3 días resucita, pasa gente, nos camina y abre porta de cielo para nos. Esta grandeza de Dios, su amor para nos. Ayer nos celebra Santísima Trinidad y nos avisa majestad de Dios así grande. Delante de Dios nos mete cada día. Y de una alabanza y adoración y respeto para Dios. Y de una cuenta también de nuestra vida. Para sobra, Pablo vísanos delante de majestad de Dios, su grandeza y majestad. Tu creación me está cada día de una cuenta. Pero esta dura nos también trova esperanza. El avisa nos muerto no la última palabra. Sobre el mes a mostra ese. En el Evangelio avisa nos de cómo vos está triste
manera vosso non quiere en Cristo. Mita vai vosso dilanti, pero mita prepara un lugar para vosso. Mita vai pa guarda lugar para vosso. Y tiene lugar para tu gente. Tiene lugar para tu gente. Solamente los mester toma e camina correcto para vai cheio, para llegar cheio. E camina de mais correcto para Cristo Jesús. Pablo também da vista, não tem salvação para fora de Cristo. Den Cristo e para meio de Deus, que camina verdade e vida, não está salvado. Nos atende que Ronald estava tendo seu problema da vida. Pero Deus Todo-Poderoso é assim bom que nunca não está fija su mes de nos maldade e picardan. Está fija su vista de lo que está bom de nós. Aceita su misericórdia. Aceita su grandeza. E de sei nos confia profundamente. Nos está resta pedir Dios eterno descanso para nos difuntos de Ronald, para Dios tu medio en su reino. Amén. Daga nostre sedilanti di Signor è lo che avete nos preoccupazione di mas grandi. Láganos reza para nos difunto Rolo, para Señor que tu misericordioso y fiel nos emprendimiento, acepta la vida de difunto, su alegría y su sufrimiento, su debilidad humana, pero también su confianza profundamente cristiana. Oh Señor, sta vivo, escúchanos. Para nostura que presente, para el difunto queda grabado en nuestra memoria, y para nos recordar todo lo que Él significa y hace para nos, así nos persigue con su trabajo. Oh Señor, sta vivo, escúchanos. Para nos difunto, familia, amigos, y para tu restantes nos sinti nos únicos, a pesar de separación de muerto, para nantur por viva na paz cerca de Dios. Oh Señor, sta vivo, escúchanos. Para família dia defunto, que triste para motivo de despedida aqui, para recordar a bondade que defunto faz, o alívio e alegria que ela traz, e para assim não haja consuelo de na tristeza. Oh Senhor, está pedindo, escute. Amigo e conhecido dia defunto, para respeitar sua amistade e seguir viva e traga em espírito de tudo o que não aprecia de defunto. Oh Senhor, está pedindo, escute. Señor nos Dios, escúchanos oración y también atende en necesidad que nos no puede expresar tu palabra de banda, papia, tu palabra de salvación que nos de difunto aquí, una Roland, tu amor eterno y guárdanos en el buen espíritu de Jesucristo, boyu, dentro del siglo de siglo. Manos está pasa colecta ahora aquí, danki, de antemano para vosotros. Generosidad mientras nos canta un cantica. Hostia de Dios, oh Patria celestial, nos corazón oh gloria inmortal. Jerusalén, hostia de Dios, oh patria celestial, nos corazón ángela, oh gloria inmortal.
Santa Angela, oh gloria inmortal. Jerusalem, oh stad di Dios, oh patria celestial, nos corazón Angela, oh gloria inmortal. Salanta para último despedida hermanan para di morto di nostri difuntus di ma nostra tribi papia di vida e vida questo Cristo aduna na ora di nos bautismo den Cristo asali na clac nos vida nota caminda pa morto sino queta bai mas leu cu morto den Cristo mira visible cultur bondad y verdad cogende a realizar no mundo lo cada cumplir y no mira su perfección. Tacu pensamento aqui nos que pausa un rato para reflexionar y rezar en silencio. Nostra confiata quiere firmemente con nostro lo resucita per sei nostra bendizione difunto aquí como recuerdo di su bautismo, ora su vida eterna ha cominciato. Como señal de respeto para templo de Dios, a ta esencia aquí, e subibaite delante de Dios junto con nos, oracionan. Háganos confiar, Señor, es un cuabay, háganos visando, tú más cerca vos, Señor, es un cu nostra estima, tú más cerca vos, Señor, es un cu nostra estima. Señor Jesús, va a poco llora vos, amigo Lázaro, en su graf, seca lágrima por de nos uovo, nostra pedivo, tú más cerca vos, Señor, es un cu nostra estima. A poco laga morto, non volve viva, d'una nostra man vida eterna, nostra pedivo, tu más cerca vos, Señor, es un cu nostra stima. Pa santificar a Roland den agua di bautismo, dune abundantemente vida di unan di Dios, nostra pedivo, tu más cerca vos, Señor, es un cu bota. Palimente cubo mes curpa pone cinta na mesa di boreino, nostra pedivo, tu más cerca vos, Señor, es un cu nostra stima. Pavanta morto pa amor pa nos y va triunfar y va pa nos haya vida. Vamos segura nos corazón ave cu speranza inquebrantable nostra pedivo. Cerca vos, Señor, es un cu nostra stima. Háganos reza. Señor nos Dios, nos ta recomendanos rumman na vo. Lo amor acompañe gente su vida largo, libre di tu malo augur. E la vai forgiamento pasajero aquí. Ale cerca vos camina not in luto, ni lloramento, ni tristeza.
sino alegría y paz junto con vos y Espíritu Santo, dentro el siglo de siglo. Señor sea con vosotros. El Dios de tu consuelo, que en su bondad infinita crea gente y cupa resurrección de suyo, ad una una esperanza riva vida eterna ed una vosso su bendición. Amén. Ed una tur difunto luz y paz, in annoscuta queda atrás por donde nos picarnan. Amén. Mara un día nos por viva para siempre. Feliz ser que Cristo, que de manera nostra quiere seguro allanta por di morto. Amén. Y bendición de Dios Todopoderoso di Tata, Dio y di Spiritu Santo, baja arriba voso, y queda sempre cuboso. Ma c'è anche il male.